Hadin da gisnem gajing ap khmi linti ban yo no da kasrok la jong kadang mauyong sung kan sa yo no da kasrok thamai imba ka pradhan mantri gram sadak yojana kwalawan na ka sarkar kmi ya kane la panbana ha gajing lang balingkot kabla long ha ka pratrek wagas arjarpsan ha gajing don lang u emily ka than uba Havingstone Kharpran usadar shnam uba PJ lawai kinong kit kam ka darba dong mauyong sung kilong kmi kirangba ki engineer ki contractor bat kibai u engineer ba pentre ya kani ka kam la pentep ba ya kani ka scheme PMGSY la waling ba ka phase 3 harimla la ban penget ye ki he engineer ka sarkar jila ban penrung ya ka mauyong sung ha kani ka scheme la pentep bala pha ya jing tho bat ki dur gidar banchna khamjrong ya kani ka serong hani hadian gajing pa jingkmi ki bor bahalor na Delhi lala ban ai sanction na gabenta khandai kilometer ha gajing lot ka bolong san klor san fo ar lak tingka u emily aba jingkren la pon pau ya gajing kemen ban yo I ba ki nong chong ki kloy ban ya trelang bat ki contractor ban pentre ya gani serok ban pen bha ya ki serok ki bala sniu u emily la kan tu ki he engineer bat contractor ban tre penstet no ya gani serok ban pendep no shwa ban poi u banai march arajar penriu kebade kemba lai pod ke sarkar kami hapdeng jong kejingelang bar kejinge mirjingmut lingba kejing betha ki engineer la pentip ba ya ki serok rong bala sniu on ti no bat on siang daga batmai bat ha ki serok khndo la rai banchna daga simen lingba ki kor ki bor ba menta kaban ne slem sin so banong bang ilong ki ba don bok kum ki nong song snong mor kneng kham tam ya ki nong song dong jong li ka dong moyong ki ba se la bun ba ki sniam ki ya kun doyap ni terestom ni perkhat ni perdan ni le kanu kala ba ngila ba piyo ya unding surok ba ngila yu ba mata kecing tere se kala ya kan galing ikum ka shnong he brokui ni sngoban ai kublei la se kemne je kerteng la de ka department ka ba la yu ni kecing sencar apo snong po thau ka jongi ya kecing kroi su ban sanction ka be de ka ni ka surok kan galing jongi kum ka shnong kumlaya penbet bat I sare mele kalong ba Suaba kani kita kanang ya cucu sakmat jangan liam jok senong kanang ba namdan kanong no kajing ya songtu bakla kanang namdan kanong no kajing ya mi kajing keli hadian habut te nakali yang sungi la ya pembet badi sare mele nam taban pembet ikani ke meeting kumba kalong ba kajing kwa sungi ban pelong ikani meeting kalong ba mengiyo ya kajing sai habede bekani ke surok ong yetip bagade ke scheme PMGSY mo baro yetip tangkata ka PMGSY tong ba teng patang ka full form cakaro ingin tip ba hakan no kodur la penwandur ini ke surak sini sepok ka senong dengan tahan jiro ngim detik bahan re kum gajing ya jok kinok senong kunde syok ki ba semo ki bosyu skap kat kum gajing penyat kinok penyat senong kinok senong ki don la ka jong ka hok bantip kinok senong jingi kala yanang la start te kenang ba ngi kinok penyat senong kenang ba gin sup kanom don kanok gajing ya senong tu bakla la ne kanok no gajing pom yasai kalong ba ngi khot kenang kini meeting kade kita kanok rem kalong ba ki pat ba ki bokwa ban bu no gajing kli rangi don na po lesen mok engineer ke bak hamtip hamba kano kodur bangin snai kini surok kadi kata kadi kejing katong jong kini ke meeting henrai kemudian pat kano ba inong bangin persa ya ka department bangin persa ya kinong pentrei kini ke kam henrai katong kolong bangin ya sai kam ba kini ke kam kolong be renti ta kare burung kam hudu ta kinong songdong ba ha ban sai ha badan project ibuan kadong na snong ba pitip kano la sanction ni ka kumno pentrei kam ni ka estimate plan ke growing ba pero pum kinong songdong kinong kam ko hok bantip agar bisa sampai ba nang berpijak pembudin banpek ya kecik terekam kata kam ke belong ke biaya baik nanti bat belong ke bawah kam kata kadai ke ba kung santam kadai ke por mengilum mengenai kelong menginjok sing syai ba nang nei syakmat ekonomi syuk kata ke jing kena ke tentok ya ke jing ut bombiang mengenai bombiang hatai amar kadai ke jing kenduk pemerintah kamdai ba ong kut no setiap ngai pila ban ai jingmut susu lada PA badan ketam guna mengenai hatai nang ba habukut kena surok kendong ban ai jingmut ba apa di temu pengiwan kena kepor kena celang nak minta berkenduk di saya kinong songdong pok berong langsung ikap ton na pok kamol kena PSC KNM kita kinos kepada benwan senai kimcu la ban poi namar ba omlai kali tinggi ba kena ka cimbom don kestrok menai kelakta ko ikya ka cimbom don kestrok menai kelakta original jing start namar ki kena sekolah menai ki dan tahap LP hero class 5 dak dia menai bukun kami sekolah su namar benlis di sport morkna propar amla benlis makna ke berit kemno ken list bensa ste kata ke ba sport ni snya te kanai lawan ra bubun kinong sodong ke sadin ke berit nya start den tela sem mata ndang ayo ke strok ikon ke jupai like class 5 ni la ben play ni sti kali kalawan max ste beli go ni sha
Tapi lebih cuan instruk kan yarap hagi bedai bagane ka jinang start pa ya. Saya kimar bon ki kilapot chelom namar bagi bela poisti. Namar kador ke baikit ke bariam. Ketar di gue kejing ya. Nanta habedai bat kejing penpoi ke sebok senero lase ke bariam. Ketar kapan ya ikinong rap ban penpoi ke sebok penpoi sene namar ke baikit ke bariam. Kadai pak tak ikut okot coba sia bon ki bentar. Apa nak kene match arjar san match neutrik kayak sanction next scheme kene scheme kayak sanction lembaga kapan naka sarkar keme ke ba lembaga scheme PMGSY Pradhan Menteri Gram Sadak Yojana balak bai tingka ada sarkar keme na Delhi mah dengan betai kandidat sipang kene scheme la perform longga sedang nadu senam arjar bai to kapor ba dang dai atau bihari Bajpai belum sini prime minister hak to kapor ki launch ki sedang suaya gas phase 1 yang phase 1 PMGSY 1 hak to kapor bun ki sinang belaya bujing mentuan phase 1 te tong ngan ya nang phase 1 ada to kapor gindo arjar bai arjar lain mo nata pois phase 2 ro dai senam arjar khatsan phase 2 kita usrok bayo phase 2 ro kila ladep kapon nak mentah kajong pi karung ha phase 3 PMGSY 3 te swaban rung kene scheme ro bun bha ki survey ne ki kriteria ki ong haga porle survey ban penrung ye kene ka surok haga tak scheme kan kawai de ba ki ong upgradation mut ka surok peladan lupa dapat kita bah di kata surok na scheme PMGSY anda layo kita kesimpor mo nado arja rapula epsa kita kipor last year pan kayo sanction no kene haga batch 2 PMGSY 3 batch 2 kayo kene kse pongdeng bat kereng saw lai teli pok mor kheneng te kene kesurok mau yang sung ngiyo hendai kilometer sedang nang tena main road ke badang gatu kajaka sekali nang tu kakut hadu te ha jen snong nang dai mo yang sung dai kakut hang te hendai kilometer tang ba ngan pensai pi hendai kilometer nang te ar kilometer namas dang hadu ar kilometer saus pak san pho kedega degarong ha kin klong swai katu kin sai metal gi mau nang ta sai segarong ye kata mo nakman ar kilometer saus pak san pho nang ta bat poi ganega srok simen 100 kilometer. Ye kene Delhi to kopor ba ngila sandol ayu kim sya reban kata ikutun mark yang la kerang biak. Ha, jing sang kwa ban ai biak hacrong ni to simen tang ba kim sya nang te ki ong dan lupa de simen e sang to. Rapat ngiyas sai bat ki ong ba kakim kadang irit yu ki ai lat ni tang ban ai sok kendau tan sai ban kendau ki ong sai bom ne shoulder ki ong. Ki ai kata ki ai lat ni ban ki jeka ban bu muri. Mar betul kamdan muri ren. Tang be arli kamdan muri. Nama kata kamdan muri data sakut ke ka penjak levi sorong. Tanya ketu ngila ya yu taki ailat buat muri buat ikan ro. Man snai ye ketu 1 kilometer. Dapat ye ka yang pavement kan ye ni kam kata ye ketu. Kam ailat ni kata. Ku mengasih wan di sini nagling sunga ngasih kelai na iba hep ha. Kelai na ba hep. Apa swapan kelai ngi kata ku bentif ya ka yang sanction kami ke projek mah kumbai engineer dalam saya tang bayar sanction kami ke projek lempat pinsai mah yang kuat kan dah sanction tu kan yang sanction ya nak kandung jong kandung cukup bor kala yarap ya kan ka dong ci ben penyo ya kan ka surok dan kandung ka jong ngai ku mengalai krian bat i bahap kanai ngawan sini berbuan kali bahap ong bahap sini kadang iam kan ka kendro mah kendro na sai nak kandung jong bahap ma bahap yang kan kendro dan nak link trong pat engineer yang baga kendro kadang ya di sini dan nak link trong ngan mar kum ka cingpe apa kan ka surok kendro sa mesti kadang ka cekak bai dan kamban kendro kadang nanti cekak trong ipeng cho nanti baca ti sa katau ka cekak basum senyam coba besir atau kedim mah surok tau dan nak link trong tang kete Pak keli kata kendro kade marah mah Pak toh kemar ba kat kum estimate
la ong phi ba ka san li kan ro mo kan ro mantap ni pas dang la te ka we bang aktif ba ka dei te agency man dam ka we la jen tua ka tu ngak ma ba dei dam kan ro nya pek phan estimate na marjek pas dang jing tre ka kan ro tengi pek ba tang ba la da hakat jing tre mo jing tre srok teng kan mi jing dam kampun ba tang ba ye kata ong phi ngin sepet da idam kam ngila ban rak nang tu site kat kum ka po sang dang de po sang ngila ban rak nang te site vi da idam kam bahang te ngila ban e no ye ba bala sanction ngi bala propose mengila ne bala don estimate ta te kata andala you tengin saya pen ngin namar ba ye pemerintah te ngakamra pi tu DPR ha DPR kadang Chinese tambah ke DPR mar ba ngina up technical sanction na po pimisway tambah mau ngai pi dan samtli kan ro te yo dan kan ro bumi thamain da jingti la ban tawah na ni la da yu la da dang dak pisang tre bai la da dang dak pisang in pha tre dang dak te ban se hap shu ta te la da biang dur biang idar ngin sa propose ngin sa request iki officer he ngi barang don kam shu sar hang ne kam dak pisa te yaman ta shu kat kum ka ba yo iba heb ye kata kayu te la da mi extra kan ro sini sto te ngimla man pha tre ye ki bala dan lupa po estimate ngin pha tre tangi kita te ye kata bong piang te ngi hapet na estimate mo ngaru ngam da yu nomar ba nginang mentang nginang pet hai tangi ni DSB menta bat kenala te kedua pat stang fi anda la stang kedua ngin sepet na DPR ngin sepet hang no badang kam ke bala ada badan estimate ke bami thamai ke jing dam kam yu la dang I dam kam sha ngin chan dur ngin pha ka report siki CE ne siki SE dan ada kismil tiba mungkin rokin kiai kata ban yo fan yang sa extra ban kata ban yo mde sho ba hem tan yo padi gibai san klur san arla jong ne ga mo yo so san klur san arla aku mau bi oq tapi bohong ini absen engineer kada absen persen lo kayaknya absen persen dekat leng kada bendan nyu persen gerong absen persen kendau kerja ban ai baru kendai kilometer dak serok kendau cuma kedai upgradation ketu babatay ngai PR jar bai bayo pim swaiwan ketu kisah kan mati thamai baru nak kendau bai na pas dang makut ketu dai pim swaiwan nanti poi pim swai 2 ro ki ai upgradation dan bayo thamai bati thamai mo nata ke pim swai 3 ban kedai ke ba upgradation babat penbhai sok la dan lupa teki ai lapat ban kini sok kendau tak persen naga jingjong yang surok kini kendai kilometer ngilak jingkhen kan ka poi tang te jing syak ba yu te ngilak la chado sti surum namar ba don bergi berusnong ngilak ya chado surum dong jing ba khadu do sti hadu ta jing ngilak last do tang ba sibok pat ba nang ten kendon ba bu na dalipat ki syak tang do absen persen tang poi tang do to ngamla kan penpau di sugu ya paro ke pemerintah ke penura ini ka surok ini ka dong ka thai lalu ki dalam sidang ki barim ki bela serupi ki bela sistem pat muncul dengan engineer yang perlu di PMG swai ki bela du menshwa ki ba khamashwa juga ni pemerintah bat muncul pemerintah ro ki bela do mentah hak ban pelengkap ini ka projek kemudian ru di sadu hadu deputy chief minister ki ba menshwa hadu mentah ro ki ba do mentah pelengkap ini projek kalau kita he pat kena penpau sunguru ika sekolah dia langbag nisi road transport ke belah sanction saya ketika projek te ta ngam chu main banong amar ki baik nanti ke ba suang ni sai ke long ba kidan pat kini long sanction ki ba complain chau wi ba samyong ye phone nga long dan hisya kita ba wan ba ong bekimpa ye strok simen ki pa sogrong mana ro khai khwa sogrong ma sewan sogrong ta mo itnat long ithaba ban start song ro Regem tepat mau kemcing start trong kena teknologi mentah kemla batai ba kentu kemcu ba samyong lai phun menen dong ba khamna siwon sok 7 teknologi no kendong le se mau long kata sok bersen ing syai ba berbor ben sok rong ben bak top road ba remeta kemcing start mentah long ba sok 7 kham long lasting long freng bat ke pum kemcing batai ba kentu kalong ba kalong ke kham revian bat kalong ke ba let's say kini maintenance so repairing kapten kamtan pun sistem kelaban ni mo tendai sogrong pat tang sistem hatin la mi ke thro gosar la pat pat kemenang mentak sokar tingipan kini ke maintenance and repairing musim dan fund
Bunsin ki sitong kita ngan kentu ye kini ki he jom peludi haru minister deputy CM yang non bisa bagi per lemar ba isu rong mesin kimne Islam teng daki tak stang tan kemut tangan nola trek la kho tek nit scam ba kum bala batai ni ki start mo ki expert bakan isu rong ne se kan isu simen ne se kan long kamne Islam bat kin part ba ki no so shnong rong menes khmat kamna ong solar bakan ai ki tek mon ki ding minteran kan kat bat kini engineer bat kini kontraktor kan mun ka kam kinda step mala gadat lain labo beri march kinda sukar banta sukar mudi ke plastik ha but adu ki por ban mudi kan ma bagi wan be kini ke national level monitor panan pet ciposan le sikini engineer coba kentu mo na pos ke pon shit khat be coba kentu ban berdini surok lano kan langkam te bakentu te saki kita mo le kentu du PCM ba pastun ngatip nama ubah pastun itu PCM ba kene gedon kalis tadu kamen shwa tambah kami sanction yo tamanta te kata ru cing tamanta chong kini ki he chong sarkar tadu PCM tadu mo kini ki engineer wala pelengkap ini ke project but kemcor itu ki tim wana tadi na pos kapon wan survey masyam sanction wan survey shwa Mentara adalah sanction plus rekam kini ke national level monitor kemong ba kentu kesawan panpet ba kemta pet ba family makuslai maka kam kan ba pet kemudian msyukuran tam layo lagi kiban kam kan ba kan ai kata kisi sekri pet ba juga dong kathan ke bala simcin cial pun senyam te nada don sorok kemut ba kin bun mak cincin cial kam tam ke pang sitom kam tam ke bele cing joli hat kemta teter kami rap sibun surok kedai kebut lum jong upai ba mau ke jong keroi kepar tikem ta krem surok kemut ngemla hiban list nasional mata sokar India kele sitom kat bana bro ku India hiban pendiang surok the first priority jong sokar India menta kan India government rong surok ti rong tan bok bakan ka surok menta yo lai tlai po konsensi ada kering saw ko sapung deng bat kenika moyong sung bat kedai last jong ni PMC soi 3 bat nga paru kin song dekat engineer begini survey pamanta channel jika balong ban qualify ban pendung PMC SY fu mo makantu te la sistem nama dong ro ben survey channel by hap tenza iba kentu sepatai kai kriteria bakam kino serok ki balong qualify ban pendung PMC SY fu tekani PMC SY 3 tinggal sudhu mo no kata ki kriteria ke balong pendung hakini ka PMC SY 3 teman pensiai mo kena stok nampak cepat siapa yang nak kita yang kena siapa pemon kemud kami bon cikulmar kena mohon ni dekat tak kerjing tra kalau transparan bang perang bahasa kita kuat bat subha bani ai kita estimate begini pet bat sutho kemud pembetrakan niskhmat kenang bagan pentra kita hun bat pet baru ada hun kemen dekat tak mo nama kan stok kini kan development kini sampai tak kini kontraktor kini engineer kini tra pet kat kum cingkuat sampai tak tentang kepemla ban pelong ke kata terwipat maka metamang pen kelaban sing ke sok simen sakrong sokrong kita pun malong su walawan du hen atli pa kini ke jaka ke biang tek sok simen ka sanction pekelai kata pat kemut kemong ba simjong la pun menen wong de pekelai kene kemut le sing lam yosho sipor le sik skon dia simpor ban la poi kata deadline primat hedi kata la pelat tekut sanction tu la do kata surok tekam Bamban ang nikapor kat badan mo kinong nang sinong kini kinong song sinong mo yung pasto diam itu badan siyo siying siam bakin hon ni kini berapa siya kini engineer kini expert kanang ba pensu pensan bat kemau ban hapor batre kini ro kinong song sinong baro kemla kena cekmat begin alat mau bani tergal kat kanang ba italang kanang ba kini kakam ge stat bandap kata lain pula bu kadam dap ka pon ese lam di sanction mo bat kentu kita kamtang tang labiang dengan jonga te principal ni ke pop koridor te ilisuk design but ubren dokat siap yo karena keciksa cingnang nang sikmat untuk kita yang sidong di kita sitam nak pas kapor dan pakai bahagian met juga nang sikong principal besar go